Dragi prijatelji, braćo i sestre, pomaže Bog. Okupili smo se danas u srpskoj Atini zato što verujemo. Verujemo u Srbiju koja ne rasprodaje svoju zemlju, vodu, vazduh i prirodna bogatstva. Verujemo u Srbiju koja brani Kosovo i Metohiju i brine o Srbima u regionu i rasejanju. Verujemo u Srbiju koja subvencioniše domaću privredu, a ne strane kompanije, i koja izvozi poljoprivredne proizvode, a ne svoju mladost i pamet. Verujemo u Srbiju koja je pravna i pravedna, poštena i dostojanstvena država. Verujemo u Srbiju u kojoj cene goriva nisu među najvišima u Evropi i u kojoj svako može lepo da živi od svog poštenog rada. Verujemo u Srbiju u kojoj nije greh reći da si Srbin. Konačno, verujemo da Srbija može i mora bolje i spremni smo da se svim srcem borimo za ono u šta verujemo. Zato smo se ujedinili i formirali ovaj patriotski blok. Koristim priliku da se sa ovog mesta obratim mojim krajišnicima, kojih ima mnogo ovde u Novom Sadu i čitavoj Vojvodini. Moja porodica i ja bili smo deo one nepregledne kolone koja nas je 95. godine, avgusta meseca, bežeći od novog ustaškog genocida, dovela u Srbiju u kojoj smo započeli novi život, pritom nikad ne zaboravljajući naša spaljena ognjišta, porušene grobove i našu voljenu Republiku Srpsku Krajinu. Zbog toga, dragi moji zemljaci, smatram da imam pravo da vas zamolim za podršku, ali isto tako i obavezu da vam obećam i garantujem da će Nova snaga Srbije, čiji sam predsednik, i Patriotski blok biti vaši istinski predstavnici u sledećem skupštinskom sazivu, ali ne samo u Skupštini, već i na svakom drugom mestu jasno i glasno branit ćemo vaša prava i borit ćemo se za oživljavanje pravde koja je za nas krajišnike definitivno nastradala u toj nesrećnoj oluji pre skoro 30 godina. Novi Sad je pravo mesto i da poručimo vojvođanskim separatistima da će im se nakon smene ovog režima suditi za krivično delo ugrožavanja teritorijalne celine Republike Srbije, za koje je krivičnim zakonikom predviđena kazna zatvora u trajanju od 3 do 15 godina. Vojvodina je severna Srbija i srpsko vojvodstvo, a ne takozvana regija Evrope. Većinski narod ovde su Srbi i ne postoji nikakva vojvođanska nacija. Tako je bilo i tako će i ostati. Poštovani prijatelji, da bi Srbija u koju verujemo zaista postala takva, neophodno je pre svega da dođe do promene sistema, a za promenu sistema potrebni su novi ljudi. Upravo mi, okupljeni u Patriotskom bloku, i naš predsednički kandidat Boško Obradović, predstavljamo te nove ljude koji će pokrenuti promenu sistema. Predstojeći izbori su i ogromna prilika da se konačno oslobodimo okova kriminala, korupcije, straha, nasilja i primitivizma. I takvu priliku mi jednostavno ne smemo da propustimo. Zato 3. aprila svi zajedno, srcem za Patriotski blok, srcem za Boška Obradovića, srcem za Srbiju. Živela Srbija!